لآمده هونزانن دوزه که بو دوزه کشتنا طاهر الچی بریار هات داین بریار چه وکون تخمین دیکن دیسا براته رونشتنا یازدمین یانگو یا بریار یا دوزه طاهر الچی بداوی بو شانده یا دادگه بریار براتا سه پولیسین دولت ترکیه ده پشتی پاراستنین هاتن کرن شانده یا دادگه بریارا خو اشکره کرد دادگه ده درباره هر سی پولیسین برسوشته بریارا براته ده یعنی اوک سوجدار اعلان کرن 13 حزیران مشا دموکراسی یا کل شمزینانه لدجی تاین کرنا قیوم یا شرداریا جول مرگی دست پیکر دوام دیگه مشا دموکراسی یا کو ایرو لنافچیا چلی دوام کر گیشت جول مرگی مشفان لدپینه هاتن پیشوازی کرن جورجی درباسی نابنده باجر بون ولاتیان بچپک به دروشمیان پشکری دانگرسیه ام درباسی روجاوای کردستان ادبن ریوبریا روجاوای کردستان بتلانه جشن قربان دیار کر یعنی تعطیل جشن قربان دیار کر همو دزگه سازی فرمی ینگریده ریوبریا خسر روجا شمیه یعنی 15 حزیران 2024 حتی روجا چهارشنبه یعنی 19 حزیران 2024 دکن بتلانه ام دچن آمده لآمده لباکوری کردستان مینیبوس اتومبیلی که لحف خستن 22 کس بریندار بون لسر یا آمد ویران شهری مینیبوس اکو کارکرین دمسالی سزونیت دابون و تبی اتومبیلی که دریده لحف قلبین دوی قضایده هر دو شوفر جی و تبی 20 کسین ده هر دو سیاره ینده بریندار بون تیمین تندرستی بریندار راکرن نخوشخانه در دوره هم لترکیه هم لباکوری کردستان مادورین ارتحاج ادی آلیکاریه پارخه ناستینن به تایبتی آلیکاریا کری شش سبات 2023 سال بوری لمراشه دو ارتحاج مزن رودابون باندور ل11 باجارین جدا این ترکیه و باکوری کردستان کربو دوان ارتحاجان در دوره 54,000 کس مربون به 100,000 آواییجی هلوشیابون سازیا دولت آفاده پشت ارتحاج آلیکاریا کری ددا مادوران قاشو آفاده دو به پیام کی ج مادوران را بیان کر او جمعه حزیران و پیو ادی آلیکاریا کری ندن مادوران بریا به نوچی حکمت ترک دیسا زام آنی سر مازوت لگوری مدیه یا دولت ترکیه ایرو لیتره مازوت لتباهی باکوری کردستان و ترکیه 42 لیره درباست که بویاوی بوهای نو فیتا نو مازوت بری ججنه و باندوره که خراب لولاتیان بکه به طیبتی کسی کو پلان کرنه بچه نو خزم و اقربای خواه مملکتی خواه کمالی اما پیمروان ای هاده خواست خبتاندن از زاروکان وره قده خکرن 12 حزیرانه روژا تکوشین لدیجی کارکریا زاروکانه به وسیله کمیسیون اما پیمروان ای هاده در حقی خبات زاروکان ده جه حکمت ترکی خواست به قانون که نو خبات زاروکان قده خبکه لسوریه جی لگوری راپورا سازیا نابنتوی یونیسف یا آدارا ای سال 2,500,000 زاروکین سوریهی جمافین خواندن و پروردهی به پارمانه 1,600,000 زاروکین دنجی به عین عقوبتی را روبرونه بابکر زباری شورمند لشکری سروکاتی هرما کردستانه دیار کرد که عراق نهشتیه هف پیمانیا ناو دولتی یا لدیجی داعشه یعنی جرا دبیجن کوالیسیون درونم بده پشمرگیان گلو عراقی چما پیشیلی گرتی زباری گوت بریان ها رژه کردان یا دنوا ارتش عراقی ده جسدی 20 بو لی او رژه نها ناگهجه جسدی دو دیانج نها لارتش استخبارات لوزارت کار نافخوایی عراقی پوستین کردان جوان دستینن یعنی وظیفه نادن کردان بابکر زباری دست نشان کرد که پشکریا کو کوالیسیون ده پشمرگیان گلکی کمه هنک جران عراق بخواه لبر پشکریه دبه آستنگ وکی نمونه کوالیسیون خواست درونان بده پشمرگیان لبل عراق نهشت پیشی لگرد لهر ما منقفه اکویت اگر به آواهی کت کل کسمرن لگوری آگاهیان گلک بریندار جیهنه حتی نها صدم شوات نهاتی تثبیت کرن پرانیا کسین کو جیان خوش دستانه جی کوچبرن عزیز الالده جارکی دنوکی سروکی آمد سپوری هاته هلبجارتن تیم آمد سپور ای سال لیگا دویمین در باسی لیگا یکمین بو آمد سپوریش بو سرکفتنه که باشتر کنگره خواهی آسایل درخست هلبجارتن چه بود ده کنگره ده 31 کس وکی روبری نو هاتن هلبجارتن عزیز الالده دیسا بو سروکی آمد سپوری سروکی آمد سپوری عزیز الالده داخیا کرن تیم ناونتوی وکی بوردو لنس بارسلونا اتلتیکو مادرید و گلک تیمندن
ew vexwandine cem xwe welatê xwe ji bo hevdîtina. Ev jî nîşan dide ku Amedspor ber bi tîmeke cîhanî ve diçe. Generalê berê yê Amerîkî Frank McKenzie got mafê Kurdan Kurdên Sûriyê bi taybetî heye xwe bi xwe birêve bibin xweser. Ez dibêjim bêguman mafê Kurdan bo şêweyekî xweseriyê heye çi di çarçoveya rêkeftineke mezintir li gel Sûriyê yan jî na. Divê derê de ez hem dikim ya bi Sûriye re ya derve Sûriye. Mafê Kurdan bi her awayî heye xweser bin xwe bi xwe rêve. Ez bawer dikim Kurd niha di rewşekê pir metirsidar dan. Ew ji her kesî bêtir vê yekê dizanin. Bêguman sibe roja wan girêdayî hebûna Amerîkayê ya li herêmê ye. Mackenzie di sala 2019 heta 2022 jî rêbertiya CENTCOMê dikir. Jenêz ve li gel hêzên Kurdan di çarçoveya şerê li dijî Daişê de hevkarî kiriye. Got eger hêzên Amerîkî ji Sûriye vekişin, ew ê derfetê bide rêxistinên terorîst weke Daişê ku ji nû ve werin ser hemdê xwe dîsa bihêz bibin. Amerîkî roleke sereke di piştgiriya hêzên Kurdan de dilîze dibêje Mackenzie. Rêxistina koçberî ya navnetewî ragihand ji ber şerê li Sudanê zêdetirî 10 milyon mirov di nava welê te derbeder bûne, ji cîwarê xwe bûne, 2 milyon kes jî reviyane welatên cînar yên derveyê Sudan. Li Sudanê şerê navxweyî di 15 Nîsana 2023 de sala borî di navbera artêşê û hêzên piştgiriya lezgîn RSF de dest pê kiribû. Ev şer hê jî bi dijwarî didome. Netewên Yekbûyî hişyarî dide ku li Sudanê tu îşaretê bi dawîbûna şer tune ye. Xela li welêt gihîştiya astiyekî gelekî bilind, millet tî û birçîye bi taybetî jî tesîr li jin û zarokan dike. Ji ber şerê navxweyî li Sudanê di nava salekî de zêdirê 150,000 kes mirin. Netewên Yekbûyî dibêje 18 milyon kes niha li Sudanê birçîne rojane, ji wan 4 milyon zarok nikarin xwe bigînin xwarinê û avê. İsraîlê ji bo îmhayê li dijî mirovahiyê sûç kir. Dibêje Komîsyona Netewên Yekbûyî. Komisyona Lêpirsînê ya Netewên Yekbûyî ragihand ku İsraîl li şerî de Gazayê bi armanca îmhakirinê sûcê li dijî mirovahiyê pêkaniye. Komisyonê Komên Filîstînî jî ji heftê cotmeyê hûvir ve bi sûcê şer sûcbar dike. Di vê navberê de ji Amerîkayê jî di derbarê daxwaza Hamasê ya ji bo agirbesekî de bersiv hat. Amerîka dibêje pêşniyazên Hamasê qismekî wan mirov dikare qebûl bike, lê qismekî pêşniyazên Hamasê ne ew pêşniyazin ku mirov bikare qebûl bike, lê belê digel her tiştî jî niha hevdîtinên aştî dewam dikin di navbera welatên herêmê de di derbarê pêşniyaza Hamasê de. Rêveberiya Moskova li herêmên Karayibê ketiye nava tevgerê, hin keştiyên şer berbê Kubayê ve birê kir. Ev jî îşaretê wê yekê ku çawa hêzên NATO dixwazin dor li Rûsyayê bigirin teng bikin, Rûsya jî hewl dide bi welatên komünîst, sosyalîst ya jî ên nêzê xwe hevalbendê xwe wisa dor li Amerîkayê teng bike. Sibê dûspê eger şerekî di navbera Rûsya û Ewropyan were dest pê kirin, Rûsya bi vî şeklî amade ye li Amerîkayê jî bi tesîr bibe di ser Kubayê re yan jî ser welatên nêzê xwe ê wê derê re. Ji Qandîlê biryara şer hat. Ama şerek çewa? Şerê gel. Şerê ku bikaribe di nava bajaran da berfireh bibe. Kî dibêje Duran Kalkan ji rêveberên PKK. Endamê Komîteya Rêveberiya PKK Duran Kalkan tevlî bernameyekê taybet ya medya haberê bû. Mijarên di rojevê de nirxand. Qismek axaftina wî bi vî şeklî ye. Fermandariya me ya biryarîgeha navendî gelek caran bang kir. Got bila gelê me baş fehm bike, baş bibîne, baş hîs. Ev bang gelekî giring bûn. Belê, em bahsa Sîhayê dikin. Sîha têne xistin, dronên dewleta Tirkiye têne xistin, lê çawa têne xistin? û vê yekê çiqas dikarin hîs bikin. Li holê şerekî ciddî heye. Şerê li tûnelan. Gerîla li hember artêşa êrişkar ya NATOyê xwe diparêze. Darbê li wan dixe. Gelo ev tê çi watê? Divê gelê Kurd vê baş fehm bike û hîs bike. Beriya niha di salên 1980 de li Ewropayê gelê me sloganekî, duruşmeyekî diqêriya. Çi digot? Lêxe gerîla lêxe Kurdistanê ava bike. Niha gerîla lê dixe û Kurdistana azad gav bi gav ava dike. Jiyaneke nû ava dike. Jiyaneke exlaqî ava dike. Mirovekî nû, mirovekî azad dafirîn. Xwîn tê rijandin. Erê lê di nava civakê de demokrasî û azadiyê jî diafirîn. Civaka demokratîk ava dike. Dibêje Duran Kalkan. Şer divê ne tenê bi gerîlayên li çiyê bimîn. Hîn bêtir divê li bajaran bê belav kirin. Divê em li her qadê
bikevin nava cengê wan qadan veguherînin qadên şerê xweparastinê. Heta ku şerê xweparastinê neyêkirin, em ê nikaribin azadiya xwe bi dest bixin. Em ê nikaribin demokrasiyê ava bikin. Di dema bê de wê çalakiyên gerîla hîn cihêre, hîn dewlemend bibin û belav bibin. Dibêje endamê Komîteya Rêveberiya PKK duran kalkan. Li Rojavayê Kurdistanê her pênşemiyê filmek tê nîşandan. Komîna Film ya Rojava bernameya her pêşemiyê filmek da dest pê kirin. Di çarçoveya bernamê de wê destpêkê film, belgefîlmên ku komînê bi xwe çêkirine bêne nîşandan. Piştre wê filmên din êm bi Kurdî, Erebî hatine çêkirin jî li gel jêrnivîsê wan bi zimanên din jêrnivîsên bi Kurdî wê were nîşandan. Li Ewropayê jî filmê Mano Xelîl ê bi navê Cîran wê li Cenevre Swîsrê bê nîşandan. Kengê roja 16 Hezîranê saet 18 de li sînemaya li Grot were nîşandan. Ev jî li taxa Servetê ye. Emî hevalê me yê Cenevreyê ku li me temaşe dikin ji kerema xwe re ji bîr nekin. Filmekî gelekî xweş e û kedekî pir mezin hatiye dayîn. Ya din jî gelek helat stendin. Rûpela YouTubeê ya diyarnamê di van rojan de konseptekî cuda xistiye pratikê. Di 3 deqa de mijarekî ji serî heta dawî tê analîz kirin. Cemîl Oğuz jê dike hevalê me rojnamevan ev 19 salin malpera diyarname bi rêve dibe. Di nava vîdeoyan de hûn ê bibînin ku nivîsa Ömer Dilsoz jî heye nivîskarê me. Basa tekîliya nivîskarî û weşangeriyê dike. Min jê re xwendiye. Bi temamî Kurdî diyarname di vê naberê de 19 sale bê rawestan malperekî bi Kurdî weşanê dikin. Ji parvir ve biryar dane li ser YouTubeê jî weşanê dikin bi vîdeoyê bi vî şeklî. Ez xatir ji we bixwazim bi hêviya rojên xweş azad